Mhlawumbe nje ngoba vele isizwe besikulindele ukuziphawulela kwethu singomakhanya kulesigigaba noma kulesithangami noma ngalesithangami ebesenziwe izolo abadidiyeli bamabutho nezinduna namakhosi bebehlangene ngathi ke lapha yana amakhosi abadidiyeli induna bezihlangene ngami zibhuke ihhotela elibizayo lapha komhlanga ngeyimali njalo engaziwa ukuthi ubani lo ofanda obafandayo kuleyanto bebebhuke iBeverly Hill lapha ya emhlanga ihhotela nje eliseqophelweni eliphezulu mhlambe ke ake sikhuze la before nje siveze uvo lwethu mhlambe ake sikhuze lento okay asicacise la kuqala singomakhanya sicacisile laphana indaba yokuthi isho ukuthini into yokuthi singomakhanya ngihambile ke izolo ngaya lapha yana emzini ka King Bhaka King Bhakanzama's Palace ku Rocky Ridge Road njengokungibiza kwakheke uKing ubengibizile nangempela ngasabela ngaya kuye kwenzeka ke lokho kwenzekile after isithangami nabe zindaba ebesibizwe izinduna namakhosi ngomdidiyeli ubaba uSipho Mhlongo sichazileke zulomnyama ondlela zimhlophe ukuthi uma ngabe ngithi mina singomakhanya ngisuke ngizisho mina ngoba vele mina singomakhanya la kimi mina ngihambi ngedwa mina ngibethwe omakhanya mina ngihamba nomakhanya mina yonke into engiyikhulumayo ngibonisana nomakhanya engihamba nabo abala kimi kahle kahle yonke into engiyishoyo ngiyisho isuka kubo labo makhanya abangembethe so uma ngabe ngithi ke singomakhanya ngisho esigabeni sami kanye nomakhanya abangembethe okuyibona abangilethe emhlabeni omakhanya amathongo amakhosi ingakho nje mina ngikhuluma indaba zobukhosi ngoba mina ngembethwe amakhosi angisona isangoma ngeke futhi ngibe isangoma kodwa mina ngihamba nomakhanya ngihamba namakhosi phinde futhi ngihambe namakhosi akithi kwangoni so ke singomakhanya ke mina kanye nethimba elingembethe ngithi Baba uSipho Mhlongo ngiyakuhlonipha ndoda yamadoda ngiyakuhlonipha njengomnomzane womuzi ngiyakuhlonipha futhi kuyiposition yakho ebengingayazi ke nokho sengiyiclear manje ngeposition yakho cha angikuveze lokuzulu ukuthi bengingayazi ngempela iposition kaBaba uSipho Mhlongo mina nekwayena nje bengingamazi uyabona bengingamazi nje ngicabanga ukuthi baningi kakhulu futhi abantu ebebengamazi kunabantu abebemazi ngoba asikaze sibabone ngempela nomsebenzi wabo impela asiwazi ngabe nje sinamanga masingathi siyawazi umsebenzi wobaba uSipho Mhlongo kanye nalamadoda behlangene nawo izolo cha asiwazi ngempela umsebenzi wabo asiwazi nje asikaze siubone umsebenzi wabo asibazi futhi wayibona uyabona asikuveze nje lokho ukuthi wonke lamadoda abukeke ehloniphekile asiwazi nemisebenzi yawo futhi asiwazi siyezwa nje kuthiwa abadidiyeli asazi ukuthi umdidiyeli yini umsebenzi wakhe asazi siyezwa kuthiwa amakhosi asazi ukuthi yini umsebenzi wawo amakhosi ngoba nasi silo sikhona yini umsebenzi wamakhosi ngempela asazi mhlambe ke mangithathela nje kwi-experience yenkosi yakithi kaMakhanya ngisahlala khona emhlabeni wayo eMbumbulu into engangiye ngiyibone nje ukuthi abantu mabefuna indawo babehamba beyenkosini bayozicela khona indawo bese kuba inkosi ke eyaba indawo ebantwini ya ngathi impela ngikhumbula lapho noma mekunamacala ke emphakathini ya abantu sebehlulekile ukuyisolvela inkinga zabo babehamba beye lapha enkosini
bayobikana khona. Ngiyakhumbula nje kunelinye icala omunye ubaba elale nengane yakhe laphana ayiqala incane yazi yabanjwa seyindala ifunda umatric ukuthi kade ayiqala lolo daba lahamba layobikwa enkosini. Hayi impela ngingathi ngiyawukhumbula impela umsebenzi wenkosi yakithi koMakhanya. Yayithetha amacala, yayinikeza abantu indawo ebanikezayo, yayidingisa abantu abahluphayo ngoba lo baba nje wadingiswa endaweni yakithi koMakhanya. Iyona kuphela inkosi mina engiwaziyo umsebenzi wayo engake ngawubona ngalawa wamamehlo. Abanye ke shemayi asiwazi umsebenzi wabo, asiwazi ngempela nje, asikaze sibabone benza lutho. Mhlambe ke nabo bayakwenza emphakathini yabo abayiphethe, asidluleke lapho. Yekeni lento yokulwiza impi zenu ngami baba uMhlongo, ngibiza igama lakho baba ngoba njengamanje uwena ku spotlight, uwena umuntu ogqamile njengamanje. Kahle kahle kumele ngaba ngilibiza igama lakho, kodwa ngoba uwena ogqamile futhi osesikhundleni sokuthi ungalawula izinto, ingakho ke baba ngibiza igama lakho. Mhlambe sizokuveza ukuthi mina njengomfoka kaMakhanya ngiaware ngempi between uMandlakazi noSuthu. Ngiaware ukuthi kunezimpi ezumshosha phansi. Mhlambe siyowudonsa umlando siwuxoxe ukuthi lezo zimpi zaqala kanjani, zahamba kanjani. Kodwa asikuveze lokhu ukuthi uphakela umthakathi mawumbone ekhuluma kuyezwakala ukuthi akakhulumi ngoMax. Kunempi between uMandlakazi noSuthu, siyayazi kodwa abantu abayazi. Usungazi ukuthi nje kukhulunywa ngoMax, usungathi uMax usathane, kanti abantu sebephusha izimpi zabo, basebenzisa mina manje ukulwa izimpi zabo. Siyazi ukuthi nina kade ihlekisana ihlomelene, siyakwazi lokuthi kade yahlekisana ihlomelene. Futhi ke uphakela umthakathi mawumlalela kahle uhambe phahluka ukuthi kahle kahle beyivela ihlekisana ihlomelene. Uyamumlalela nje uphakela umthakathi kuyezwakala ukuthi ezinye izinto zukuphahluka laphana, ukuthi vele nina anizwani. uMandlakazi noSuthu historically siyawudonsa umlando ngelinye ilanga siubeke la, sithi nayi la esuka khona lento ihamba izifikela, akuxolelwene, akuthelelwene amanzi, kuyaliwa. Kodwa ke ayikafinyelele ezandleni, asidlule lapho. Yekani ukulwa izimpi zenu ngami. Number 2, yekani ukufuna ukuphakama ngami. Yekani ukufuna ukuthandwa isilo esihleze esihlalweni nisebenzisa mina, nifuna irecognition. Kuyekeni lokho, yenzani irecognition yenu ngezinye indlela, sebenzelana umphakathi khona nizonakeka. Yekani ukufuna ukulwa nami ukuze ninakeke, ngoba mina ngumuntu kazana, angiyona inkosi, angiyona induna, anginasikhundla embusweni woMakhanya, anginasikhundla. Uma ngithi singoMakhanya anginasikhundla mina koMakhanya, angikho kuyiposition yokukhulumela oMakhanya, ngisuke ngizisho mina. Yekani ukulwa izimpi zenu ngami. Number 3, yekani ukuprovoka isizwe sakoMakhanya nisebenzisa mina. Yekani ukulwa izimpi zenu, siyazi ukuthi nina anufuni uMakhanya, siyakwazi lokho, kodwa asizile ngako, asifuni ukukhuluma. Yekani ukusebenzisa mina ukulwa izimpi zenu. Mina angirepresent isizwe, angikho kwiposition to represent isizwe sakaMakhanya. Akukho la ngake ngathunywa khona inkosi uMakhanya. Yekani ukufaka inkosi yakwaMakhanya nesizwe la singangene khona. Yekuyekeni lokho. Angibongo kwamanje ngiyabuya no part 2. Yekani ukungifaka la ngingangene khona.